So le o ke ala mai ngere kai ho. Ua matua I tumu la o messenger ara ngata I leo le messenger le tu te iai. Ua mantua la ngai o le uke access ai fo I telefoni ni ma. Ua matua faa tumuina. I le tau fai send mai e tangata. O se faa se aap o se tau faa leanga. A se tasi o Tusitala Samoa. O le tamaita I le nei o ia le fai masui o le radio Samoa. E na te au maia tala e te tauona au maia ni tala moni mai Samoa. O ia foi o le teu oloa, a le mafutanga a Tusitala I tonu o Samoa po o le Jaws. Ia o se tangata foi ua leva. E lea ngā luenga. Ai wasen mai e tangata. O kai se matua palaka lafa ina tele. I le whainga mainga o le fionga I le lipule. Ai ono le mato proklame nafi. Le fionga ngā fatasi, le fionga e fuimono anai matena nai. Whai mai ei masi o mātou company le Blue Wave TV. Whai mai ei ma. Ia, ele fau le melea o te whaavitai whaino li ua tau mo whai mesi tala I ta uwailo ingoa. Ele fau ngā whaaloto le anga lea teini. Ai ua ka uva lea umai kenge I ringi kua inga kenge whapengi, por ringi kua inga whinge whapeni tulu. Alo inga fa to tana. O lela ua no foto I tape I lalo na post. Wa to ave I lalo. Ai ua share solo I tangata. Screenshot I tangata. Ma ua au mai fo I tangata. Pea no fa yatu. Ia se taimi a fio mai a fio nga I le nga fatasi ua o to e tapatu li el tatare fio nga le lipule. E to e fio mai e sau e set the record straight. Ai ua lava are koe ku unga I lalo e mainga o langa post. Samoa. Ua lava le tango to e tuu I lalo e faa I loa mai ai. Ua sasi ua se seanga news wa au mai. Ioi. Ua foi ana moni ma faa maoni. E tuu pe ilunga. Tuu pe ilunga pe a faa pea e faa maoni. Lona tau faa leanga. Wa leva nga su e mainga se ava ngoa faa pea, se ava ngoa faa aulo. Se imatua I fai mai ai lona loto leanga. Ai ua vavela langa ai oso malana dala oso pei o le dala oso a popa. Ai muli ane ai ua toi faya esa na su esu enga. Ma ia toi realizinga ma mauti noa. Tole. Ora kampangi ua leva. Ua leva nga mako le skala officially I le Jaws. Lua fe lua. Eoi. I Samoa. O le fato a teu tupe nei ana nafi. Ina ua toi fasuia ia nisi o tofinga I Samoa. Wa o fasuia inga foule le sa ua ngai malanga keuku. A ole nei ua oso fai le nei post matua la lau mai le pepelo le CEO. Pepelo le company le Blue. Wa tau sila Samoa le matui au nei tu ai ngā tala. E la lau mai le nei tu ai ngā fai news fa beni. Eoi. Au te le tai no tango I tauso na le suafa. Eo. Te ta ua pelo na ingoa lea. Ia. Se isu mai pepe fio mele fio ngai le ripule. E na te tulo. E na te tali foi tau foi le official mai on behalf of the company. Ai o le winga wala I ona o Faasoa tulang o la foi e ta ua mai ai maa. Ma tau mawhai e wha loto leanga e pei o lona loto le to tele o tangata. I tu sa yore nei por kalame. O le mele maua. So this is where I see the problem markenga lea. O longa wha fika au. E wha mata e wha pea o ie poto. E malama ilana ngaruenga. But makua confusion wha solo a do ilana mele whai. O le mele maua. I le stick pea ilanga kusikala. Leanga o langa mea leanga a makai o le Tusitala, journalist, kusi. Na oso mai loi lunga o camera. Ma oso a e fai mai li potia. Whaalua fesasi mangumiro I ngā malanga general. Leanga o le mea utupu. E ese a ta iala wha Tusitala, tusi. Ese ta iala Faasoa, talk show. Eoe, o le talk show. E iai lalo mo ai ngā e pule ai e Faasoa ai le opinion.
e mawhainga Faasoa lo finangalo po so manatu. Ina ia anoa e tusa o se mataupu. Awai ka kou ye. A o oele ke kusikala. E le mawhainga e kusia mai ngiou mangaku. E te tusi sao ma e li pokia saoa. Le mea nga kupu. A vai e te alua tu lai whaatu le moa tu lau. A vai e na e alatu e vai atu lai whaatu le moa kusi ilalo. O le taimi, o le aso, no foanga, no owaru tuai, o lai whaaku le moa. Si o guidelines ngā whaakusikala. Nga fwoi sa kusikala. Lai nga keiloa, lai nga te iloa le leia, sa mato tusitala uma le Samoa Times. Sa o tustusia tala o ta'alonga le Samoa Times, muriange o walulua kusikusi me o crimes i South Auckland. Oi, a o ia na tusitala mai Samoa, fa pena foi le lua a mesene, tele na ide mako group chat mato tala no uma ia. Oi, lai nga te iloa. Fe Faasoa ia i foi na news mana i manatu. O le ale wingo le mele wo tango e vai atu. O le tangata pi whaafia poto ai le malama. O le ala e o so mai, ua sauro o mix up langa kusi. Ma le o so mai whaari o nga opinions i lungo le melea. Ma whaapea ina ia o mea sao. Ia vaila o ele te le o le assumption. O le ke le o le assumption lenga ngofu fai. Ma fai mai ai male nei tala te le lava na le tasi ale media ni usila o restala i Samoa i le tuas. Nga le radio Samoa, a vai ka kou ye. Ai se ia fio mai bela fio ngai le lipuli. O na vatua i le ilunga ma matou wha maunianga. Even o le ana fisota i atu i le peresikenge. O le peresikenge o le joas o langi. Confirm me langi. E uia nga whaarua fisa solo o mai lea so, laile a mai amako risiki o le skala ma risiki o le kokonginga o au ia li fo i le fees ma me whapena. Ia ai kauparalu ia kako joas ala ai pau ia ai o i le pea o la ai e tauto ai masa vali la vailum. A o whamatalanga le teine lea. Ua matautia le tusi tau whaaleanga. Ia, se ia fio mai le fio ngai le ripuli. Ia ona ofisiri le pe ia se action wa fai le mea lea langa i le mama. E le mama le meo le tangata e tusi tau whaaleanga. Io e, ai mai se uangofo vane mai le tūlanga wha mai maute le stala, ka fio lai. Yes, e le o sao fai se si o le Blue Wave TV po se sui o mātou le executive. E rei se me o iai langa e rei fo i miri anga i Samoa o le executive ia o kangaka ua filifilia po le ala filifili ngor ngā mea, so that's fine. A o le me tau o le member o le Jaws. Ngā sama ko le skala ai le lua fe lua kolu, lua fa, le ua lua lima, vai. A o le tele i o le nei la fonga ua e so na la fo mai. Ia ai le ngata ilea i single out le fionga i le li pule. Ia wo manatu, la tator malolonga. Tator malolonga. A foi mai. Fa Feiloaiga i sunga ia Leiataua. Fa Feiloaiga i ma le fionga i le li pule. E le ia le fio mai pe o ia. Ia se i kali pe o le hale mea ua kura i mai. Ia e po fefo ufa i isia mako le skala le tios. Leanga o le ua tala no mai, le ua sau le faaseama le tau faaleanga a le teu tupe a le tios. Fa mai ele ai mau ke le rongo winga it's like we're not exist i Samoa to sisi tator maronga fa Feiloaiga i God Father I don't want proclaim ya ai lenga ta foilea. Ia o le fionga le lipule o to etapa e to e fio mai. Ia aleanga e anga tonu lava ia te ia ona sause I faise saunoanga. Pe sa or kala ale Fai News ale Radio Samoa mai Samoa sa o le Radio Samoa langa o Fai News nga e no rai nei a matonu sila o le o Maina vai.
e tu fi le failo tu le mo ma tu a vanoa ya ka fara ma lo se fu mo ya ma lo le wa ka ko me di ngi so pe se men ko ka la wala so very few times if I pay la wala pa fa fe lo foi lo so ka po krapa male lo so nga lo ko fa ma ya Asiata ya ka fa ngoli nga kasi mar ka ko boss iyo fio nga ya fu bono ya fa fe le ko sa bo yon kula kele se fo bo ma la ke malo le so fo mo malo fo la o vai tunga e sa ala la auto vai tu le auto bi ele se stress ke le bi si kamai no ole stress o tavali ele se stress foi le tamaita ole stress o tavali le mele na fale tun ya se fo buruia lo fionga le pule o le tato wa unanga mar company le blue wave ya malo le so fo mo malo le so fo lang mama lo fionga le fonga pokalame lo fionga Asiata te ngangele Tautai mai le songa le Leiataua ia fatalo fatu foi le pa ia maulonga Samoa o mai mo mai tafa fia ne lo langi ia fatalo fatu le nganga tumo le falolo ya so fo mo we lo va se lo tato o sa o tonu le a tato o lo tonu mata upu pa o mata upu fa wa o mar tato por kala mena na o walo fia le fale o te lo foi no lua tu mo dio lo ai o te le lo se mena po ai o wala mai i le taia o ka o kumula o messenger ai mai se fo i o le messenger ale tautai ai i le ano i o le tangata ua send mai le post matautia ale tamaita i tautupe o le chores ia a o faili poki mai le radio Samoa ia Maina vai o matuala lau mai i le pepelo le ia kula o puku sao nanga life mai and I quote aua te ro pepelongia Samoa matulanga ai saula langa attack ele attack mai le issue ai attack mai fa mai tau te le stalanga le kasi so fodinga mai le kausanga male o langa ako nga le radio Samoa le media life fo e le stala le jos la o fionga le lipule e ai se fa monianga o le vaenga ai fa na sa no ile post le o fu e silfia wa e wi wo to tu ilana ia o tu lei tua a le se la ngona o lo fio ia afaftai Asiata ia ole aunga tono le lava le ole aunga tongo lava le tato Faasoa no po ole la wata mai ile post ole se tasi po yo Tusitala sinia ia ole sui for le Jaws executive member ole Jaws le te o tupe por te o loa ia o se sui foi le radio Samoa i Samoa o le tato Faasoa no po Asiata sa tato Faasoa i trainings e mo mia i guidelines o ethics professionalism and this is a demonstration of what we meant o le atana o le mele sa tato Faasoa no po a wo fa no lava ile Tusitala ia one sa le sitala tato le lua felo we have the receipts and we also have email correspondence between us and the Jaws president and ole me foi fia fsile to for Asiata afa apeo longa luenga ole su e longa luenga Tusitala isn't this part of your job is to make sure that what you say out in public is correct, is factual. And this is the part that melengan total no enough in all pokalami. Angol pokalami ngai tota ya e olona mafu angol fatala no issues. And these are the issues. This is what we were talking about. It was never personal le matautia ya oe lo songa. But yeah, petai ane. Wa se tu langa wo le post o le mafine nei. Whamatali a daua, we've just witnessed how amateur. Whamata wa te le maina na tātou mawhauwhauina mawhapea. What do you think o oe fwos tangata wa e matua i tūlanga talk show whatever, newspaper whatever sa le lapseva fo i manisio. What do you think? Whamaka wakako over credit ke le kako ke nge lea wa tangia mai e le pei leo ngatasi masona. She was never big in my mind. En la po o mengero wai. Wa leva o ke kere a benga le kai lai maka.
la moko e lo fia la kuskala ala fa sala mai foi le issue a ko ko ke pisa ke la observa o le fai no le research like of kafalangi like of kafala ko executive ele fai nga fesilia langi po o skala le prowe ai sa wa kafala ka fa pengi on menga re ko fa ko wa wow pe kusaka o ke le menga mai ale fai opening o ko fon polo ko ke le fi fa ro ngi newsamenga o ke le ka ye ngi news amenga e si lo fa ro lo waru e si le ko observa ya menga ke la ko information mai si me o ke le nga me ele a wai I kuskusinga e fa o ke le lo po fe menga news e sa pe pelo mai ka ko ke lo kai so ke la ko I never credited her as a senior journalist pos ka kuskusi so anai fa te tele ali atu ole ala so la ngona fa le tangata e owninga le company le nei langa it's a personal attack kilo Oh yes. o le o ta wele ngata ta Maina lo ta mali anga ka umai lo suafa o suafa fa me melo ia ko ka umai mar company ai ko fa hi ua I le kala blue wave is not part of the choice but o te mana o Samoa se o to se mai o le fatoa o maua fo I Samoa ai le mai lunga tanonga le male tamaita ia langi o le pristine na matu sa ile tunga e se foi fainga la na no amatai to mo tu la tala tu langa le e pe e tau fa everywhere le fainga o tu lo o tato I Samoa wa umanga pe ile le skala ai le tu conversation le tu sa le wa umana pe ile le skala I Samoa ai wa ko fiu fa kalise ma ko lisiki tino ali siki foi le conversation le Maina o so ta ia tu ma to wa pule ya misa I Samoa tu fo lunga na o so ta ia tu ina ia au mai ole upula ele ingi me fo ngai fa pe certificate of acknowledgement ele ingi me fa pe ngale choa pa wala mea ole pe yo la ule skala a mai la uli siki that's it ole la ele conversation le Lena to e follow up ai ele fionga ia misa I Samoa misa pira lai pulo le tanga le lo ia misa fo mon ia to sila mai la e ai male atale ole atale sa pu e nga sila mai a Leiataua ole ko ya ole ku e yo mai ngai ku lo wa uta wale a ele tana na vatua misa to ya ole ku e yo mai ngai le vai o misa po pira ele atale ole members ole Joas na ele tana na tu ina le ko sila mai ai See, these are all the Jaws members. Tanga I lato wa. Ngalo mai atune ia fia menga so fa me lona ton. Ia o Mr. Peter ngai so fa ili tu. Nai of king o me mata I lalo. No long moana. Sorry moana blue. Le tuanga vale. Le tuanga vale la to sila mai ai. E se le kule so fa I me fa world jail. A le sila tu li manual pito I luma o to vai tu tangata o fulano moana tino esele na sa fa I mai lalo sorry kom ka le tu tamataua tu sa o le tangata tonu ana o le pule le na o le mato Blue Wave TV Samoa e le branch le Samoa o fela lai ku mai nga ngai ku kongo mai ha mai ngai ku ko o ku mai le vai o pira tu lo le fionga ia misa o la nga ke lo Olo whana nga Asiata le matautia le issue le is that regardless pe a you're a member or a non-member a pe o le ata le o tato media o le keep in balance check and balance pe le keep accountable le malo then I'm very worried I'm very scared for ngale because if you look at the language being used on this post what is the language nga sta Tusitala especially when you're meant to be in the middle. SL news, SL talk show. Talk show, you can talk about the issue, have your own opinions, but when you represent the news, you have to stick on the facts. And you have to be that person on screen and off screen. Yeah, to Faasoa no po mo mi training. O Tusitala la sa mo il tele o fale ton. Now, Leiataua ilo do we have to go this way e kau prove it no ona ole tu ai nga amateur nei o nei tusi fa pe no but ole me ka ko fai langa le o pepelo e minga kanga a kaka ngi ele o mama mo kele me fai ka ko so e kaula o fe kau me lo ka ko fai langa wo kele foi kanga
ai me se foi la o cha pipi mo la usap wai e nga falo so kaka foi le la ko ngal fast o la ko la ka le la fa lo ke le me so it's appropriate la me lo foi kako o fa popula foi ke ma fa ba ma mai kanga ya me se kako fans ma la ko foi le pepelo ke ngela ia le lawa le o ile fionga le Tautai Prestine ia langi Kerisol le wa ia le acknowledge le mai ia le Tautai ila fetusia ina po fe email inga ma le fionga mo for your information o le fionga ia misa pira i Samoa o le uso o le fionga ile lipole for the record tala yona to o le e au le atu misa o ia pira i Samoa singa mesi fa ka vere wa ka ia le fionga ile lipole e ui pe au le atu ia ai ole uso le titi tu lo o ia foi la nala nga fa mal tatu office i Samoa ma tu langa uma o ia foi la le awai e o press conference ma me uma o lai fa per ma fo tanga tele e mau tele o awai meia ai wala vale ma tu representative le alu ia awai mei e ui ele o aru pira faingi fa fesili a o lai alu e oto mai ma take notes ona pasi mai la ia le i le office nei e ma ke Faasoa kuai ma kotfar to vai la tato ia i le tele o le fa le tonu ona o le loto o le now anai o le aso are you planning what's next o le tu langa o le vaenga le i mo o le vai mar company ma lo ngai ngoka ulia Asiata Silvia le e o lo me fa pene le titi petele e so ta e la vale tatu talafou tatu lo ia o ma foi na ma Faasoa ne ta ma lo ia o ta pena fo le lo ia yeah, I have to see le because also if I read between the lines, she is acting as Jaws, also acting as a representative of Radio Samoa. Yeah. So those are the things that we need to address professionally and legally because o le mele mo mia tatou is to maintain the integrity o le tatou va nofo ma tatou va ngarului. A fa pela o toi nga messages ia mawhai pule au talo suru no Facebook whaaleanga le owner le Radio Samoa pe whaaleanga le Jaws on Facebook. Then something should be held accountable. E only is tulang whapena. Malo whaptai anai saria wo vai ruper sau noanga matango fie. Ona len whaila utala ile tunu. O le la tatou kolosia nga ile press conference. Ale fionga le di Palemia. Na le whaila utala. E tau tuli atu se ia mai pole ase pe a fea fo le vaenga lea. Le eve vela le temi le tulanga mala observer. O le toi whaua wila ia lea. Ia. Ai, okay. Ia. Ia ke au le o le mo foma bave ave la ro langa post makawe foi pe ke Facebook pe a you o la fam kalanga renga fai o fam kalanga i mai loa ka mai malo loa o mea ko o le Jaws so nanga ala ke representing the Jaws ai o le simea mo ke lea ka mengo ka o fa ko ese e muso foi fa ko ese pe for observe e fe le lo fa ko ese yeah. Ole a tatou to fo mai se sau nonga fa o fionga li pule. Pa let's cross il tatou press conference mo le fionga li Palemia Samoa. Ma Tusitala. Dei o mamalu fa le tunu tainane o mamalu fa le malo. Ia il tel tununga ia saman ia faiva matautia malavasina. O le nei fo yaso. Ia o le tatou por kalame le nei masani o le Feiloaiga tai o le malo ma le Tusitala. Pe lava wa yasta itasi o leu whaatulanga inai os whareile umal tāl whale fiafi. Ia o la mawel nei whaataltal noanga tā ua. E mamuli atuai nisi o mta upu wa mae a foi o na ngalua ina nei vai aso. E lei ngā whono al kāpeneta e mei se foi mea o lo tupu i tonu al tātou atunu. I ona vai ngā esese ma mta ngalwenga taitasi. A tuifi lava e whaafelo i atu tulanga lo ia lau mai mo mai Samoa. O fe lava mo mai ai le nei fa sisilanga ma nei fa sala launga atalo fatu le nga fa lo po samo nei po tunu mamau sam fa ngai le ve wal pa ia shutatu tunu yona tulanga masani mo na pa ia e malwai samo yon tulanga fa lupe ya fa talo fatu fo ile mai mo mai ale tatu tunu ia tunu mamau po fe volta fo le langi mo mai nei fa sala launga ma nei fa tal tan nonga atalo fatu le ngang fa lalo ya afia mai ale pa ia maulunga o tato o Tusitala pa malulu watu
Ia ua faisi toi la ititi o tātou pol kalame o na le telefo tutu no la sfalele ui o lea. O lea o tātou jiafo tasi le nei aso. E mo atu pei nai mata upu manatu e tau pena longo sa i eisio tātou o tanu e ala i whai ungo nei vai aso. Fontanga ta peneta e mai se fo inisi o tūlanga o lo tūla i maisi o tātou o tanu. Ta upu mo mua ia o le so le sa tuina lo ia mai ai e le malo saina se tasi fo i so swani. O lea ua maea le fauseina o falea onga tele tot. Api primary i malifa ia malepea a mai se centuries. Lepea primary school mo centuries. O le so swani fatu pein todos for miliona. Mai o lea o lo o tuina lo ia mai ao tātou ma loi fai masui le fionga sui Palemia i le fionga ministau tupe. Ia ma le fionga ministau a onga o le sa fatino i le so. Ma le fai titia le nganga whaftai paanga so soani masani il tātou atunu. I le malo saina le nei so soani tāua. Ma le lai titi le nei poloketi whamana tuinai le whengai ngā baba la lata le malo saina m tātou lima su tausanga. Pe lava tasi nei o atunu o lo le lifa le lato so soani ia Samoa i on tūlanga ia tinae. So se vaenga, whale mai, a onga, ia matulanga umolo ia isi tā penanga o atina i tono le tātou atunu. Whātua ngamwhai ngā whaiva, ia skorsipi, fo mai, ma me umawa pena. Ui o lea, ia o se tasi le nao whaamoe moe tele le so. Ia ono le whātaunu ino le foa i alo ia. Al malo seina le tātou whainga malo. O le whona le kapeneta i le solulu o le sa whaatulanga inai i le wha ngā solonga loa o ngai ngoinga al komiti whapitoa. A le tātou ISC, o le komiti leo lo latou whirwhilia i a komiti whaatonu uma o le tātou malo. Ma nei komiti i a uatau mai le komiti sa iei mua. Whirwhiri ai sui whapitoa ina ia sangatonu whirwhiringa o le paia mala malu o le tātou atunu. O lo apalai mai e tātou board members. SOE umale malo o leo whatulanga board members whirwhiri ai te whono ia ma kalapoptonga tuma oti umale tātou malo. O lo whaangalue ina i tūlanga tau pisnisi. Ma o lo whaangasolo lato ngā luenga li teimi nei. Ia mai el tel tonunga e tatau ona vave whaatino uma vanoa o loo a vanoa. Ia i whai nei whasuia inga sa tūlai mai whiwhiringa board members sa toe whaui umai tua nisi o tō whinga sa whaatino. Ona sa iei tel tonunga i le tūlanga o whaatinonga mai le malo tausi. Ia sa iei lava le whetena inga o manatu malangona pefa mata e mawhaina whainei whiwhiringa i taimi whapea peitai ua mailwhautua ngā le roi sili. Ma iei nisi o tō whinga sa whai i taimi nā o malo tausi. O lea o toe whaasolo muli i tua ina i whaatino pea i ala o le tūla whono i le mea te tau ana iai. Ma o loo whaasolo ai i le tūlanga e te tau lava. O na tātou muri ta ia tūla whono e whaavai i le whaiunga i le taimi. Ai meise ia ta oto le angatonu le vanoa. Mo i lato umma e apalai mo nei avanoa whakomiti whaatonu. Lona tolu, o lea ua i Samoa nei nisi o leo whaapitoa mei New Zealand. Sa au tālu sangaina il Feiloaiga le vāwha whenga iei ma le Palemia New Zealand ma fontanga na whai. Ina ia awina mai nisi o leo whaapitoa e Sosani. Whaapitoa montanga luenga o leo. Ma lea wa mataina nei le lato review, a toa mo le mtanga luenga, e vaai po whea tonu o lo iai le tūlanga e mo mi ai le fsosani tonu le mtanga luenga. Ina ia maua le nganga o lea tātou te mana tunatu, ia maua le fsosani mo le mtanga luenga umo leo iona vaenga ese. A review. E te tauai o na amana o mia fsosani, mol mtanga luenga ina ia fo ia ile telefonisi o whaafita audio lo tato mai tawina. Ma o lei nei le vai aso nei, mo le vai aso fo ia ona mai ai leo le lato
tāpenanga e tāpena i se au wivi atoa, e tu ina mai le malo, o mea ia te taun tāpena i tātou mo le whalei atili. Ma e u te langona lava le nganga whaafitai o no le tūlanga lea ua lewa na tauna whai se tātou review whapea. O le maloni usila, o la tau na whaavaya le mtanga luengo leo leo. La tau fo ina tusia tu la fono mai le mtanga. Ma it is about time e te tau o na tu e tāpena i se review atoa mo le mtanga luengo. Ma e te tau wai na whaatino tūlanga mai mawel so swani. Mo le tātou mtanga luengo leo leo mwhali pui mai salo ele to mau e tu ina mai loa se tala e anga iai le whaatulangana le malo. Ina ia maua le soani le ngata i leo a le whalpui fo. Ma le tasi le mta upu sa o iai le whaataltanonga o le security ma le sakiwa o tātou umma. I le mta ngaluenga ma le whaasolonga mo le lumanai. So e fu maloloina o loo i Samoa nei na taunu mai ni le tae ao. Se tasi o kampani ua maua mai ele soani mo le tātou mta ngaluenga. Peo no tau sitifia. Ia o loo te le lava nei tūlanga lui tau i le mtanga luenga o loo Faasoa. Ele ngata i le sioki o a tātou baila au. Tātou masini e te tauna whaalileia. Tātou masini fau le mana o mia. I le tūlanga o tātou MRI, ma CT scanner, pa no tō si fia tōru tau sanga taluai. Na iaia tātou MRI, CT scanners, lua CT scanner whapi. Pei tai wo o maitala ua le toi ola uma masini nei. Le fa ua tua tātou masini e lua o le oksene. Ma le tele o nisi o tō tonga o le whale mai. Ia o whapena o na iail tūlanga ua mana o mia le ngā luenga tue whale leia. O le kampani la le utaunu mai le sosa mātou terano mai nei ma le suifu maloloina ma tau mwhaise awala. Sa ili eise fofo ina ia ma ai le tūlanga o le tātou te iei le teimine nei le mana o mia o tō tonga. Iei masini whapito mo mata mtalinga ma mea uma. Iei masini whapito mana o mia mo le fatu. Iei masini whapito mana o mia mo maitanga o tina. Iei masini whapitoa e te tau na whapi o luva tasi ma le tātou CT scanner. MRI. A whai ngase se si le teimire nei. O le lawa tau mate po le asa o le ma. Ai a mautūre li poti o le MRI ma le CT scanner. Na maua la ia o le tūlanga sa o whamtalanga. I le ngase. Pe ma whain tonga fiti nei. Pe ave fo i fafo. E ma whai na maua tūlanga tae notice to tangata i nei. Maua le atoanga. Tonga fiti loa. Pe ma whain whai nei. Pe ave fafo. Pe tai. Ele o iai se mea na le taimine nei. Mai o le mea pito i silin te tau na whatulanga o le atoa umma o masini SS mo le soifu maloloina. Ele ngata i lea o le whatulanga na o tato mai au ina tui fafo. O lo ua maitawina ua Faasoa intia. Le mamao le o tato wo iai. New Zealand fiti le whaatata mai. Mai o lo whatulanga nisi o kampani o lo tau mwhai e o maitaton. Ina ia tele avanoa, po fea ia whale mai e tau ngofie mo tato malo. O le teimi nei leu tato sāba bali le se 4 miliona i le tau sanga. Leu tato iei. Peitai, ua tele le tupe alu mo le ton stinga ave fafo. Nisi teimi o tato whalpea, o la ngā luenga fo ma i le whai. Tātou tele i loi tu atu foi. Po le altu lango la iel tātou whalma. Na he tō te sirifia. Te le fo le lu tau o lo iel tātou whalma. Il te mine iei au wala ma tūlanga o le whale ma me umma. E te tau fo i ona te lele ngā luenga e whaatino ma tau mwhai wa ai. Ai o le ngā luenga la vea i lewa a mai le te mine nei. Ia tau mawhai e a mai masini fo. A mai matanga te whaangai ngo ina masini. A mai matanga te wa ai e tono lestau sanga atoa. Ma train operators. Awa leno mawal tala CT scanner lena Maina na mai al CT scanner tu lua vai aso to e o tangata. Ai whapena na struggle au whainga luenga o le whaupunga le nana mai. E tātou te le to e mana o mia le mena. E mana o mia le mai al company o le masini, la masini a mai matangata, to leni tangata, whaanga ioi o whaatasi mamai ma me whapena.
Ia ai maua I fo I tai au nei, e le tai ona lava. Tangata whai ngā luenga technical ma engineer al whale mai. O lo ia li teimina nei. E la tau te vai ma le whale mai atoa, ma whale mai tua. O mo ne le tala sa taun to se furu lau whai ngā luenga engineer, ma tangata technical le vai. O le teimina nei na to whala to lima lato. O lona winga. O le mafu anga fo I le mafu ai, o na le mawhai, o na maintenance. Ia mawai nei mea tauntal tato tunu. E lai Faasoa nei le audit atoa o amele ia tatou, o amele la fai, o amasini fau le la mai, o la fai le ua lai fai ai. O le wha moe ia ua la nei tatou toi o le mea lea, ngauwangi le mea, wha le tonu ane le mea, e le lopo ai la tuwa iai. Aero o le teimine nei o le mea na, o le teimine nei, o le fai o le awala ina ia la bea ai le mana o mia. Teimine nei, le utova ai, ngau uma tatou o ke sene lua. La e alu na whanua tau lau mai ia tatou o ke sene. O mawai no so ta ia tu le Oceana Gas, le nei ia tatou, e o mai e whaise si latou la bea e le Plan B. Wa e mawhaina latou sapalai a mai kesi, mai New Zealand. Ai a mai ngā lua whaatasi ma le tatou plant le i le temini nei. O isi nā fuafua le uwhatino au wha ngā solo. Wa a mai le la bea ina ma Feiloaiga nafi ma le komsina New Zealand. Ma la to mai le soso ni vave utu sao I le minister so fo ma loina o New Zealand na mai le masini o la usu e vave mai le company na mai le masini o kesene e vave una fo ia se temi la tamai o le fono foi kapeneta I le mtanga luenga o ta longa wa tu ina tuai le tato malo I le mtanga luenga o ta longa ia no foanga ta alo uma lea I tone mato o tau sirfia sa whaile tonu le malo tasi uma le mtanga luenga faune o ele land and survey de wa ave uma ye ele tato watunu ave ele le stetausi ave le sa menari masamolan ave uma la lo tanga luenga ele o lela wa tasi uma le mtanga luenga wa yai uma ele le malo alfa ngai ngoina la malfa tulangana I me ese o lewa mai ele lisi ale Samos tanga luenga sports mai le Samoa land and survey whanga I la tau le lua se lau wonu su eka laito na I mato atoa o talitonu le whainga malo paulo le awala I le toi punitia ai le atina ena o ta longa la ngai esen matanga luenga o le whaia ta longa esen tanga luenga pulea malai ta alo ma aseta o le taimila nei o le wave ma le pulenga I lalo o le mtanga luenga o talonga e le to iai la se whape mai e langa o le ngana kuai le mele o le mele e le iai no more excuse o amata upu umasai el to atu ngai me tau talonga o le wa ave le minister talonga malana sui minister e oi folo la tau dua se lau onu su eka lau I tuna I mato fa sanga lo la tau e sort out uma I tu tino o le malo o iei talonga I se All Sports Federation e iai ma le sesnok e ano I folo leo la tau e tau pule uma tulanga tau talonga I le teritonunga ma le wha moe moe e whai le tonu vave mo talonga a wale alua lui luma ngure lumanai o le Baeso fo nei na mai ele vala ulia fa pitoa mai le malo Amerika Samoa e foi tau so sisira mai ia wa fio mai le fio ngol fo stelai e vala ulia fa pitoa le tato malo i le fio ngol le malu le malo le fio ngol fo stelai ia ma nei o le taitai le malo ina io tato au ia tu le talaina lo ia o le lato motafono o le motafono e fono ai le moto mawalunga ma le moto sui e fio ai le fionga I le Palestine o le senate ma le fionga le fongtalai ia masui ma malu umo le mota u fatulanga ina I le aso lua se fulu ma le valu o le masina le nei o le vaisfou o le aso varele tu tuila msalo le asto o na ina tato inei lea ua tapena ai ia le malanga wha apitoa le tato ma lo mol wha moe moe mo tutuila ma manu.
Mai o se tasi le nei o mata upu sili o na tā ua le nei fo i taimi ma le nei fo i au ngā tupulanga. Langa ele iai se taimi mua na umusa i se fale maota o tutuila mamanua sa tātou awai. Ai o le umsanga o le fale le nei, o te loa mo le si fo i fia tau sanga fato ato e o se me whapea. Ai ua maua le avanoa tātou te malanga i e mori mawina le whaut fale ngatele le nei la awhai i le tūlanga le wāwha a whenga i matutuila mamanua. Ia, o tūlanga masani lava, e pei lava on tātou silfia, ia e leto e tau whaamtala ino tutuila mamanua o Samoa tasi. Ma o lo tāpena fo i tūlanga i tātou tāpenanga masani o le whalenga o se maota o le malo, ai maise o le maota o le palemene. Ia o tāpena fo i tātou whainga malo i tūlanga o le wāwha a whenga i mtutuila mamanua. Ai maise fo i tūlanga o le tū male angonu ufa Samoa, e mawhai un tātou momoli, ia se sao, ai maise fo i se whalolonga mo tutuila mamanua, e ala atu tātou whainga malo. Tala Faasoa pito fo i o leua o matautia, o leua o whaatasi umataitai o le tunu. Ia ele tāun tātou sāwari wadi, e tau pen tātou o ma ave se tūlanga tala masina iai, lo tātou wāwha whenga iai ma tutuila mamanua, i le vai aso, ma o wha moe lava e te tau o na whai e tūlanga lo ia e tausi ai le tātou wāna nofo, ia e meise fo i le vāta puia ma o tātou uso i Amerika Samoa. Ia, e pe pauna o nai mata upu na manatu e whailo atu i lautou pa ia ma lautou mo malu, mo le silafia e le tātou watunu. E manatu e tau pena o sa upu le mata upu le nei o le whātula iese o le newspaper o le observer i tātou whasalalaunga. Ia, o vai lava le tūlanga o le whetuleni mai o nisi fo o tustu singa, ai mei se lava i lātou o lo o au mai whafo inisi o tūlanga o lo o au ina mai fo ilo lātou whina ngalo. Ia pe lava o la o tautalanga na avatu le aso on tātou Feiloaiga i mwhaatino le wha moe le nei. E manino a mea i la o porkalame mal whaatulanga na avatu. Tasi lava le wha moe o nei o le teitai o le malo. Ia sao, sanga tonu, ma malu le malo e ala i tustusinga. A autou sila le tātou sau whainga le aso le nei. O le moni le nao le upu, e amana ia le malo, le tūlanga o lautou au nanga, Tusitala. Paua o lea, i autou sila i le tūlanga, e pā leni ai, ma mau ai le tātou wanganga o le ngā lue whātasi. Ta tala le avanoi te miuma tātou te Faasoa ai, o tātou tala noa ai on tūlanga uma. A e le mawhaina alu le tātou ngā luenga i luma, pe a whai e se ma le sao tūlanga o whaatino i tustusinga. Le whau te malmalama e iai au lape ma mea uma wa umana whata atia nisi o whainga malo lumana i atu. Tu atu, mai le i tupu wha, le whato a tupu ula mta upure nei. Aina wha nau mai iai mea le lei nā fo i PSSA ingo lumana. PSSA inga i teimo sola, na wha nau mai iai mea le lei, na wha nau mai iai alea, wha nau mai iai le media council. O le ala le mea na whai le malo le nateng. Nā watu sao ale media council i o tō wa au. Whaatu pēr le tō whalapo tongo lau Tusitala, Chos. E le ai se me tasi e puni ti ai le mainga o whaamatalanga ma mea uma. Peita, ia e peile tō vaenga si matu. E ei fo le teimi tate mai ta watu o lo maupopo, e fo le teimi vai atu fe e sa ila ngona mamanatu. O le tiu te ai ale malo, o le whaamanatu, ma ta tala pele avanoa. Whai al tātou whiutana inga mo le alwa luma. Ia le la ua mamori nei le mea lava le sa atunga luai. Wa avatu nei le tala i nei pito tasi. Ia la walanga uma mai international media. Mo mai pōngi sa le mafuanga na lai no whai al vai unga. Lala tu langa le tau mai ni le teimi nei. Wa le a mai a uma le mafuanga na lai o na whai le whai. Peitai. O le wa apo nei le pito al newspaper to tasi. E whata ta vale le tunu. O ai le o te tūla e pui pui. E leo la auli. It's not me. O le tunu u le o te taua veina.
e le mawhai o na o solo muli i le pui ina o le tunu. No tō whaawafonga i la upu le aso o la tautonga o le no foa le o te no foa i, o no foa Samoa. Pui le o leo whaatasi mawai whaatasi i le tunu. A e la sesi o la Tusitala sala ese, e ta tau o na whai atu tala na malo. Ai se a oi nai mani no le mato le vai, tato wo malamalama i mole rumana. Ya, wo vai fo ile tualalo lewa mai ele tato choa si nei, i oe. Ba ai lava ma le titilu, wa whanga i mai lau tau saunoanga e ta. E lei mas tō upu e whaila observer. Tato tala noa i me malamalama. E fautua mai, fautua vo i oe le antupu le vavelape. A le lava o tau anga i me valvorisia, mfurfurisia lo uvina ngalo. A whawhese upu ni whai o i vaenga le ana seva mtalanga mta uvale tanga luenga uro mtanga luenga le malo. E va o tau sauno mai tato media council, o ies tato media council, o fono le to media council. O fono. O fela e suru ia ia uri nei ma le malo, i le tūlanga e suru ia i whaafita uri whapea. Ia, o langona na, o manatu na, tato taranoa. A whanau mai se mele leile, mele nei le rumanai, o le aungale na o le tato Faasoa. O e whaingo fia al whaalele. A o langona maa fianga o le tangata le whaalele le upu maritala. E pala de maa, e re pala tala. E toi se i ale whao, wei lona tūlanga. O le mele na e whae tete, o lo tangata, o lo ufatu a toa o le ngangana. A voi tau te vai lua suta usanga nei le Palemia, o te tatu le ngangana le atunu. Aisea, a le aise ngangana, e le aise atunu. A le aise ngangana, ua le aise Samoa. Lan me leu tatu vai nei lungo te pailangi, wa masafo le wha. Aisea, upula nei leo te pui atuai. Ta amira sanga le nei leo te vai ei. E le wha peo te wha tot whaaloalo mea la auli. Whaaloalo ia Samoa. O le fatu le na. I'm just here to represent. O a uia wo masani, na wo tau si fia. O masani e whetai ia in whavita auli. Upu matala u matua ngukiriri. Na wo tau si sila. Te le lopo vese si vai ngolo tino le io o ye se ta. Upu le la lafo yo o mai lava le temire nei. A o lo tu la e tau ave le malo o te loto telepea. E faila mi ton. Ala lea e au ngal tatu Faasoa mo tau si fia fo le manatu ma le langona. E na tau tore le ngaton ana e tau si fia. Ile po pese nu. Iai tai malama. Ai faile me taun fai. Lal tatu Faasamoa. E tau si fia. A sala fa ngal ma fa me fa sala. Ai lo fatu ala sala ma se ai fai al fina wale. E na lo le apo mai le lalo langi o mai le malama. Ai anga i mai e tuli a pu le whaasao le o le pisinisi e tō atasi. A ti ia i uma le atunu ure nei mātou te tūtū la i atu. Pui ma leo le mamalu o Samoa mo le rumana. O manatuai, ia le paia ma le mamalu o le tātou au Tusitala. That's why we are here. A te o mai Faasoa ma tala noa ma tā upu ina i manino ma mala malama le lei. Ia, na solonga le lei ia lea. O mana whaila upu ia o tau laso fo in tātou tala noai. Media is part of democracy. Wa umana whai atu, e reni upu wha ula upana no watu. A lal taimiri nei, ia ua whai tua leba no wha solo atoa ma mea tau te sopo tua o iei. A le ufai. A whena taulanga ina, ulo matanga aluenga, sa whai aere tupu se mea. What is that? That's a pure lie. To yo le aso no usau waifa tau no mai lale mena whai sorry lo whanua, that's trespass. O la sau tō sila, a e sau se tangata mai fafo. A la tu sori lo whanua, i le tūlanga o te lei whatanga ina, an tangata tō rua mai fafo. E whatanga le mena whai Samoa e latu o latu atu nu whai. Le lava te apoapoa i lo unu umo lo tumma loto o le tai. A o mea ia, e le mi ngao ma le mawhau whau. E lo tumma lo, e lo whasino manga, e o wainga, e o tangata. A un tau si sira ia tan tapue. Sa pali atu pe o tangata o te whaatupu whaavelape. Pe o atu tangata o la tau e pule ele la te nofo ai.
Ia, na no whapena atu lau Tusitala, e tātou te fua I luma. O leo to e mail teimi e whangwhangu me tātou leo la kolone I tangata whapene. No. O le toa o le tai le mele whātou le teimi nei, ma le tau ama tangata o lo tu malo toa. Wai le whaingo fie, le whaingtame ia o mai tangata ia. A o le lei a sau nei o le tangata ese, fuat sabadi, Samoa le mele iai. A o le lei a sau no sabadi le tangata whaila walava pe alatu ba ia. A elo sa wale wale atu pe al makeki la sa wale you can enter anybody. O la ulea wha manatu. A wa o tau. Tau te wha marusia langa o tau o le tunu tau te sila fia le tatou vana no fo mal matapia. Ia elo le Tusitala lola le o wala me tupu. Ia no mai lo le Faasoa ato. Po le ala ko. If they can come in whatever, they can knock any door. They can enter. O sia unatu alalo le tatou au fasala lau ne yaso. Ina ia manino malama le mtau ia mtau pu ia le utatia a le fua se tapu ma ia tu lango le o ina I se melele ala tatu wo fa pe ia na manatu le tatu Tusitala ne ia ve fua ma ve le fua e a fia I folo to malu o lo to tausi tu la fono e me se lo to fa malu taimi u mo tatu tala no fa pe ne ia pe fa tino ia, o le tala na matuai. O le tala na. E mai lo tau whirangalo, tātou Faasoa pe ise sim tau po tau tia malamala mai. Ia, matautia ko sawaluma. Pagtsai mo ro wano, ia ni sa ako mo muli na kalero sa mga ina. Just to confirm, reconfirm. So le fai se fai un alo fio la ro ia le tsatsianga le I upo fai o fio o fio o le sa o alo fio alo le tulanga tsa ona fai sa mo apologize to you or to the public or to our family and the people that work. They know what to do. I don't have to tell them what to do. Laila tu sirfia. Laila tu sirfia. A to e mana na to e fai stanong. Laila tu sirfia me taun fai. Laila tu sirfia kere fai aku ia la kou me laila ke lon me kaun fai. Samoa I nei. Le tātou te I nei le tunu. Peo no fai atu ele po pese nu. Iai tai malama e taun tala non wha malama la tu langai. Hanga le wa ngai mai ngiri malo mai fafo. So wa kau ma le pua ma lenga e ke. Le fo sau le tio sia wa fa sanga mai e ke. Ai le fai e lunga o penga ta fai langi tātou. Upra me tau tire a fio mai tātou tala nole. Le fa peo lo tau fina ngalo le ai mai lunga o penga ta fai langi liu ra ko fa. It's not about me. It's my position I lunga le malo o mal mele ta penam pui pui. A fai tau te fina ngalo le media mai tātou tala noa le matala lo vai to. Mai tātou tala noa. Ai o to tau fai foi pui pui sang sala sis tangata. Sau tangata I e faila nang balanta upu le tātou te. La me la serfu tia I foi vai singano I lau tau sisita. Fai lau tau ngā luenga I le mea sele na fai. O lau le tua lalo. No mai le tata non fai stala. Pagtsai no fio o le sinta apone ni ta o me o fio me o fulsa. O ni ta pule sa tatu tan no vai a sole le pe o pao. Pe la se tulang o e ni sila na no le se tulang. Wa le na si me fai lo fio pe la se tulang o fio o na te. La se atu. Fa malu lua tu lava e le I o la u. Langa lengo feku kakalango ai ngai. Wa vai me la u kisi. Ko kasiro vai aso ko maunga mau vele kau. Ai fa malu lu se I te I ol vai aso le la fa mau lalo. Ese tulang o afecto le misiona no fio pe o e ni si que se sponsor po ese mai de po fio sai. Vai aso mai. Ole a ufa mawina fo marana se mai fai no mela te o ses fai no mela tau tua. Ole NUS fo le ki. E ngo fa kare kul ka ko appointment fe me ko ki o me ka kalango. Va ai oto. A pukle appointment. E fia se fu wa feta ngata o lai a ngai mai. Ai a cancel mai se to appointment. Wa misi ava no na ista ngata iana. Yo to lo fangia a fai o to te fif so tai main fa ngale o tai mi o lo fa va no atu. Lo sa no le fio ma pa si le tu la ngale pe na sa lo fio ma ni so to fi ma yo to fa mo wi tu. Yo na sa no lo fio ma le te tin le. Fio na mi se fa lo te le ngolo. Lo fi ngalo an to ma le pa ko tu la ngale pe na ta se fi ngalo ka pe ta. Ile ni to no tu la ngam fa ti no to fi ma le pe ngam malo ta wai. Por sa le lo Sa mato fisilingia.
Ai matautia leo mai tono le whainga malo. Sa matau siringia appointments i le taimi leana appointai. Angol matou malmalama conventional caretaker government. Ele mawhai o na whai i tō whinga te tele whapea. Ele mwhai. Ai sa tu pe alu langa ele i manino le matau le vai le loia siri le taimi na. A le lau toe fo i mal taimi lewa mail fau tuanga loia siri. E toe wha fo i tua. Le la whaatino i nei e tō whinga na. Mai lau se si ai tu. O le tau si sia pe o tu la fono. O le e wha na wha solo ai le tu langa. O le tau o vengo tiutu le malo tau si. Ia ma le tau nuu mai te tono le whainga malo. La lau toe wha fo i le matanga aluenga. E whaatino ai le la tau tu langa wha tu la fono e tau ana iei. I le tūlanga le pēr na sa no i le kampani le wanga i mai koko e sosani mai tūlanga le papitawi le pita ia malitanga rongo se pōmana loina. O le e pōma le tūlanga le pangati a ia le tū o no papitawi le tūlai mai o lalo kina malo e vase o na po ia le mai o le kampani le. O te taunu mai wa mai ana whai whaatalta noanga a le minsta o sefo maloloina wa lua tolu whawai aso. Taru na whai whaatalta noanga le. O le sa ili o se fo vave. O se fo vave le na tuli le taimi nei e fo i airi sioki o vai la au. Whaatino le fixing o masini. Ma mais masini fo le siri na mana o mia le taimi nei. Whai tato masini o kisene. Company la le usau ma le package e ma whai na lato o mai masini fo, a mai trainers, a mai engineer e sort out to mai le taimi nei. E ona tātou toi fo ile le tātou normal process e Faasoa pe mea le mea tūlanga i ai. A le rescue mission le alu taimi nei. E mai a lato tangata whainga luenga ma mai masini fo ia wa mai mo tsoe fu maloloi. Tau whionga le tūlanga i whanua ia o tu atu mo tālunga. Pea i whamanino mai. O la tonga la fofo, ave uma ia ia ofisa o tālunga i tā. Almano. O a uma mela wa uta i tūna i matu. O la wa uta, tato apia park, o la wa apia park, o isi o malata alo le Prince Edward Park. O mena la wa i lalo, o mena sa ta o whanua ale malo. O le wa ave uma lava i lalo e le stala, not le stala, lisi. I lalo le matanga aluenga o Ta'alonga. Ina ia whaasanga sa o lava le matanga aluenga o Ta'alonga i whaonga le lei whanua nei i lalo o le lato vavainga. Ala lava i le stala uma whanua i lalo o le mea faulen tātou naunau i ai. I le stala o whanua o le malo. A o le whaonga ina ma le whaingo ina. O le ua i lalo le matanga aluenga o Ta'alonga. O le sa whasiri. O leo tatia ia le Jaws man whantai atu. A le matara por Samoa observer. O lea na maranga fo i lau singanga singasi. Salango na ina la fo i ia le saunanga le fionga le suipanemia. I le ngangana. E pēna e tā ua. Fo matuale anga whai a le ngangana. Whaonga i lunga o tātou whaasalalanga. Maturanga whapena i le tau whaeanga lea e anu lunga social media. O la pasiri la. A o le tuwa e sele le komisina o leo tanuai. Sa whaila na saunoanga i a mātou. O lea tau fuafua. E whai se Feiloaiga ma le eiti. Ina ia mawhai o na au mai o pisa whaasalalau ia e whafo. E tani i mea ia o na o leo matua to tele le atunu e a whaina i whamtalanga ma tau pareanga. O la ofisiri na. Ina nei mea ane wā lewa o vai. O lea la ufai i Samoa Observant Band. O ia se fofuanga la ufionga ma le whainga mano stūlanga whapea. A wai le o moele i tau whaaleanga le se whafo. O le wanga i wafio mai to le a whoama. Ma inu ue tali o la monia. O le wama wai ini. E whito i tono asa whamitalanga le Blue Wave ma Tautai. E le o le titi tau whaaleanga. Mai la wai le tuangai. Minsta. Fai pule, o tangata lau te leo ai a mātou le mi. Lau fionga, e iei se pofuanga al tātou mālo wale na mention lai longo ai le ia pisi. O wha awa ia tūlanga, mole na wholeo tātou atunu e peo ni tō manatu, sui le ngangana, pai se file e mu, tāo file e besi, lau fionga. Ia, o le whatinonga o tiutia leo leo, nā tō sifia. O lai lima o leo leo.
ele nofo au whaatonu tanga luenga leo. O e loka mai kangaka iei whafo, le whai mele ngā maringi. No. A whai wa sila fia wai a fia ini whamatalanga mani upo la tau iei whafo. O lo i lau fionga le ia te tau e te arwa e awe lau tangi lo viso leo leo. On whaatino leo tūlanga le te sauno mai ei. Tūlanga le tūlafono, ia o lo i siri tangata e taun tātou siri, ei po le a ia ingol tūlafono. En whaila na mai tangata ia in kaseti in hane whairi me le tō te whina ngaloi. A o lo loto ato, na e tō si fia a whaia o pol kalame, o te apo po i lafa. Po tangata e langolangole chapipi, po tangata e langolangole fast. Na e tō te whaafong, o wha a fia no tārsanga. Wha a maa sau sau. Ai sea, te o te ai apa o te lea iai tangata nei, e tu wa ia te au meu. E le lau o tō mai whaasala lau nei, ia o ia nau tō whaafongai. O la huri ara la fi kua wali whaasala lau. A o lau tua lalo, a whai wa ea a fia ni whaamtalanga, la e ta talal tu la fono. Ave a fo ile fo te a fia fo tele o mea. E ala walau te tūla ia ui e fō manua. E masa undi le mele anga i mai. A le mele tātou te nano wai. O po whele mea tā tia ilanga tonu. O le tūla fono. O le ale tu restriction Samoa. Male lalo langi. Male Facebook le tātou te manatuai. A le tā tia le vano. O lan mo tātou vesi temini. Facebook isa. E matautia le abano tātou maua e. Whai ele ngā luenga. Social communication. Alal me lai, u tātou no nofo lapa tātou. Whao ngāla tūlanga le tātou te besi ai. A ele mwhaino u vai atu, whai se whina ngalo le malo e mai fuaka ngakai. That's where the two restriction ia la tau. Ia lewa e sau no nei to le fōia malana vai. Ua fia ni mea le sa folo le ono mena vai. Ai tau te mani maudungo i penga te vai laki. Le lava e tātia lava ia i la tau e olo le fōa upu matala. Le lava e whaatali. Yoe. Ia le lau maua nei, tali pia morianga po lal meo iek. Whai la vai saut fufuanga lwa msinonga e molia pe whamaonia ia o le na. E ono lo tulanga o leo ua fia i tono mtanga luenga leo leo. Ia o leo te tūtua uia i tali. Sa e masisifo on whaatatiele langa tono. E luana i ofisile o fiunga anga i atu le tulanga le i leo leo. I le tula i mai o tūwhinga malo fu. O iei se fuafuanga ina ia ave ese le criminal libel. Mai te tulafono, soli ngā tulafono. A wale criminal libel le mo di eitanga te tau whareanga i whamasinonga, soli ngā tulafono. A ia ave pea i o le whamasinonga e whamasino i whina tau whareanga. O iei se fuafuanga ave ese. E le mwhaetu, e le mwhaetu ufai atua se tala televave le teimiri nei. Ua tele whaopunga wo o mai e wina le tulafono le criminal libel. E iei le tūlanga e taun tilo e po feta e tau whai consultation. E wai rewa pena noa tua le maloa vi tua. E tala noa le tunu. Po se mea o tala whengai. E te lefo consultation a whai momo. E le titi le tātou. Why did the HRB bring that law in hand? Te le whatal tanong. Aisia, ea ua tātou. Wovo ila le mele tupu temine. Ai la tiro il lumanai po la le sila sanga pe fata ul fatu mau pe abes o tal no ngala ya fi foi mau to al termine le mfangino foi tu se tala va ve le ti se ta tum ta pu le fa solo al termine Lo sila te pena le tulanga le leo ye o mai binu sila. Lo va ya sole na lo e fai review mo tanga no le leo. No fiama minister tanga ben. Le a tomli tu ai no review leo mai ye leo no sila. Awa le ta o te poi tūlanga le ta upu le whamsinonga le sa iringa le amiu tonu le o aida na veai e le tau le ai atu au. Wa fia i inga wenga le review a leo mai tūlanga. O le whamoe moe la vai ana o tālu sanga il Palemia New Zealand. O le so tanga Samoa ma New Zealand. Lunga le maua lunga o le government level approach. E fe so soani mo le tanga alwenga leo. O le la ua mai nei faile review, na la toi loa le leia la i o whawhita, uri le whenga im tātou. O ina la e ti saina i la te o leo e mai ngafa, so soani i mele tātou te mawhiti ai. O le ala tātou mawhiti anga, o cases anseto, o susuenga whatino, whasalanga o tangata, tonengi ina o leo. Ta upu mo whapena, o le review la le na, o le te taun tātou whaia. E o vole pel mele na tunga luaili lo mai ava. Whawhena mai tangata lei whawhoi mai nei. That's all part of the review.
Pe nala no utalo sanga ia New Zealand, ona o New Zealand, sa vai tatou i le taimi lea. Fa vai le malo. New Zealand government design our police law. They know exactly le mele sa i mua. Ma le mele utato i le taimi nei. Suinga mai le ono suta o sanga taluai. Na, o tu maupe sa mo le mele sa tato i mua. Na i le malu o le tunu, marsaunga le mua le tunu. E leo tato vai ni suinga ia. Na suinga, wale maua tato case, wa anseto case, wale lopo ia kua ia. Le reka o ke la bebe o malkemi, so what is there? La le vai vainga la i taun fa malosi. La le vai vainga tauna mai ia ile susu anga taun fai maua. La le al tūlanga tauna malo losi ia ile leo awane batul case, dismiss. La le tūlanga awane toi whalangolango tele le attorney general, ai haru wala tolo ia malosi e fi nau cases mo leo. O le review de na, o lo utali tonunga, o le utato, ele to e alo se opunato si fia, o le fo utela bela bea isim tau, o no le artifisili ngia po fer sao, o le mele na manatu ai. E tau na faise review de lei. O le ale review e mai, ia na fatulanga lo le langa, e na Australia le whaiwhainga pa anga ma leo. Sa a moma New Zealand, o tau to e mai le pae le ato le na e, to e whaifa de lei, il so tanga New Zealand za mo, le tūlanga, o administration ma le management o le tanga alwe. O lo na winga, o lo finangalo, o al mai le misika. Si tūlanga, e le o ato atoa lo tali tonu wina o tūlanga le ta o toa ele wha tūlanga o tanga o. O fia ne tato keise lo mo. O la tato me fai fola ufa sai na leo musa e sai. O afa fitauli le fai sau lungo le telo fa fitauli. Lo no winga tanto e fa malosia le tanga alwenga. E le to e alo se fa mtalanga na to si fia. E ta tau na fai le sosoni mo le tanga alwenga. O le sosoni la. O le tato apa e tato pa anga ia. E mai le sosoni fa mo tu e le ofisa. O le talitonunga na e si le fia. O le ofisa o le malu o le tunu. O le siri la o to e malu le tunu. Siri na mo tato umo. Le tato te vava aipea ili te leo ngā luenga e te tau o na toi whare leia. Ina ia, i ele tali tunungo le pui ngo Samoa. Te malu sa katak pang leo fio. Ia o leo wa mai a fo ia na Feiloaiga na leo ia ka le tu malu fo. Mai tolu vai na ka lo i le tu malu. Siguro ni ona le na mai le malu ni sina ka mo. O le sa ta o ile sui kai ku le tu malu ka pia. O le sa o mai le minister tupi. Ma o le na fa i do atu minister tupi. O ia le komiti ina to o le ato fia le komiti ina to te sila i Maina leo 10 miliona. Ai o le apo i bo na tu mai mana o le tu malu. E fa matu tu pele 10 miliona pa mo. Ni mo le tu malu ina ia. Ai ona fa tu na to. Le sila na lo fia. E se amo mo mi ai le to fia o komiti te sila i mata aku le fa matu so. Mana tua o mai whainga malo le nei wa whasoro na kose. E o mai wa leva na alu tanonga a New Zealand ma le tato whainga malo le nau matu nei. Mai ei tūlanga o le na tau mai ei wo o iel na kose. O le umo mua mai le 10 miliona. O tu atu le 10 miliona. E tau na ta atia ai le meas le komiti le lei te tau na ilo le longa what is next. Is this the end of our claim? E te lele li poti e tauna maua mai. O le li poti le nā tātou te ilo ai le mea ngā i ele taunu unga ma le fianga o tātou. Mo le si fia tau sang. Po le vaa e abe ese, po le vaa tu i o afa manianga e. E taunu vai po a foi tūlanga e tūla i ai le whaare leia o le tātou ngatai whale. Ia, o le maulena mātou to e whetuna i ai. E te tau o na taranope i lungo le wafa vau malo. Tu malo umane ia a fia. E lalo o le vava inga le malo. E le te tauno mai sao sa fata si umu malatou o sao i New Zealand. O le tūlanga tala whea ngai ma le whea lam tau. E tala no le malo Samoa ma le malo New Zealand. A ele ma whaino mai New Zealand o sao ia sa fata ma si umu matun ma motu ia ma nuu ia a whea. Ai sea, ele ma wai se tonu sao. A wai te tauna i ei tūlanga le vao le malo. O na manino lo le ma maua le tala sao. Ia le lau o mai nei, e se ale tata sa fata ia, e fa utau nuu mai le whamatalanga si umu la tau. O ai tonu e te tau o na maua whamanianga le mele. O ai nuu la a fia le mele. O le vaaile na tau na whaide lei le suenga mautu. Ina ia mai le ripoti o fetu waile malo Samoa, fetu waile malo New Zealand, o na whailola i o tonu mautu. Whaile tonu whea mo tātou, whea mo New Zealand.
O le mele na, e le mwhaina whai i tū malo, e whai le malo Samoa. Lena o mai a whai le komiti lena i le teimini nei uta. O la mele utupu. O le mawhai le komiti na tari mana ongo le tū malo. Na ua mia te fono matara noa le lei. O la na upu, o le mawhai e tofu ar tangata malona fina ngalo. Ai le mwhaina sofa pena se mta upu. E tauna sau whai le lei, lai komisina New Zealand, ma le malo New Zealand, ma le tatu malo, whai le tonu mautu. A nā tonu mautu, e tauna maua o mali poti ese fu e whai unga tauna whai. Leo whionga o le tūlanga le committee, o le steering committee o tātou proketi o miliona. Lewa e sango e tūlanga i aia tūna inga. Ia mawhiri po i e tauna a vea ma se te whono mai e la tūna tāsanga. Proketi neo proketi na amate le pai inga leo tūna. Le sa lang nei le ingo le sitasi o whaamisino ma tau pālota. I morianga o whainga whaalantua sori ngā tūlapa i tendo ni whanaka. Le a me ta ua le tūmano, a o le nā nginga mai nei le whai ua. E iai tupe o le poloketi nei, na whao ngā, e whai ei whao ngā, e whamoe boe, whato sina i tangata pālota, nisi o tangata pālota o le tūpalo. Le aso whina ngalo ia. E ini o watu malunga le whao ngā se o tupe nei, e a watu e whai ei ia whato sina o le pālota. I le anga i luma le lumana i o le whaonga ina o tupene i le tū. Ia, au te lei ma ua se unga le whaamisinonga le teimini nei, ma au te whiwhai tauli le fo i le whai unga po whea nga i ai, la fo le whauinga ina o le whai unga i tupa le proketi. O le proketi la baia, o le mele u whai le teimini le tātou whai ngā malo, le tue wha marosia o le monitoring ma le vainga. O ma voina whatu lau tala le tātou whela i ngā mua. O so se tai fono sa ei momue le wha maoni, e le taunto e vem tai fono. A tauna manino le lei o te le ta ua le me leo e sao no me le whamsinonga langa o te le i maua le lei po le almen wha o ngai tupe po le taimi ma me wha pena. A le ia inga la vai a leua iai i le mtanga luenga tinam te maitai. E mata i tū le lei le tōru whatau sanga le na lumana i mi. La wha ufai o kita le malo, la wha e vai search le mtanga luenga tinam te maitai. O la tau la lana, o la tau nai whaia whai ungal me tonu le tātou te mana tuai. Ai, e te le lava le o ngā tāua mo le lumana. Wa al bloketi fau, o le whata tātou Faasoa transition from the term to a term. U mai le si malo, o aia inga pe poroka, pe whatu, pe whalaa, le whau tele lava i a swinga fau. Swinga o te whono le wa mai wha whena whirifiri, sui o le whono wha bae, a fen fifira whenga luenga. O mea umana, e ta tauna mai o i olele. We are still in the development system o tato poloketi. E ana mauti no lola ia ua solonga le lei le whatulangana. Ia o to whinga nā ma board members, le sau tusi mai e le AG, ai mātou tere i o mai tonu mano. E le o le te tee ia i la tau o tofia, a o le te tee i le awala o le whatino ai. O le mātou tere tununga i lalo le Convention of Caretaker Government, e le mawhai o na whai se tō whinga i teimi o malo tausi. That is our argument, not the person that supply and appoint. No. O le mātou wa ai, po whetau nu i eile appointment lea a elo, i eise tū la whono, e kaba ai. That was our point. E le itali atu mamanino se tala le loia siri, le teimino o tusi mai ai, a lo loma le balota. O le lau mato mai nei tonu, e whapea me le loia siri. E to e whau i umai tua i a board members ia e tusa malimele o tupu. E lau whai. O to whinga o tai oulum tanga luenga, o le whaatari le second opinion a loia sili. O le whaatino fo le tūranga le iei. A sau lava le whina ngalo o second opinion o lea, e mautu o nis tūranga o le nā. E a sau fo le tūranga le whau i tua, ia, o le mena le sa matou
tarsanga mai ai loi siri. Ia tau si pea ala o tu la fono, ina ia tusa ma le tatou. Me le tatou tu loina. Le la masila o fionga ia le malo ma le nisi po i o tatou malo i le wala o dia i Amerika Samoa. Le matau atu i le uto o malangi. Io le tapena o mai tu na mo pasani i tatou tumalena. Po ua iai se whai inua kapenete fia se vai ngā tupe le a whaangangi. Mora te pena ina o ni tulanga whape tātou vāna whai, ni se lawa i tātou whaalolonga masani. Ia, e leo iai ni whaalolonga si ita i tele atu mai whaalolonga i masani tātou whaia. O le tātou oso, ia o le tātou whaalolonga mō suatai. Na pauale me le sa angai e luma le sta le luma ono le whaalolo, o le whale le tapena. O le umsanga, o le whale le whai. O a la tu manga i umsanga. O tātou, o le ainga o tutuila mamanu, o le sa tā pena, le tātou tā lolo e api. O le whamoe moe na. O la le sini au tu, ma le tau wa lunga, o le fio le fionga le malu le malo. O le a. E le mpensa vari tu lau lau, e le mpensa vari le fionga le malu le malo, malona fata yo. Ai o le maota o tutuila mamanu o le tala, o lau fatala ula nan fai a tutuila mamanu. Ioe, o ta pena me uma i le tūlanga o le vafa whenga i, e le o palpala malo. Wa ele mfain whaatau in tupir whaatau o le tatou wanganu. O la le tatou me fai, tatou e ave mamo mori le tatou whaalor. O le maota le, o le selau tau sanga o tutuila mamanu. Ia, tatou Feiloaiga i fo i le vai aso fau tūlanga umalava. Faasoa le tatou galuega mo i luma nei tula mo le faafetai tele Samoa malau mai mo mai i lenei aso faafetai le tapuaʻi mai o le ua i ma le manuia faafuafuaga e maise foi faatalitanoga sa fegai ai ma le tatou alesi faasalalau manuia fuafuaga uma toe o le faaiʻuga o lenei vaeaso ia manuia foi fuafuaga mo le vai aso fou faasoifoia mai manuia. Anai, now let's go back i le issue lea ale tamaitaʻi faasalalau le foi na vaia tuana nei e faatatala na pauale o le mea lana lo fisiligia mai i le po afe kosoku ai le polokalame le blue ma le tautaia ai Samoa e ui o la ua faamanino e le fioga le Palemia alu ia fai sanga su ma sanga kangi pe afia mangao iai ai ona o lana tusitusiga na fai faaleaga ai lou tamaliaga ma le company o iai se fuafuaga a lau fioga e seisi stepu i luga atu ese mai le tusitusiga lea. Ia, whaftahe Asiata, e pēla wana tatu talanoa le temi o sola. O tā pena ia lo ia o le tatu kampangi, o se whātatalanga fo eanga le lama le tatu lo ia. Ia, mea masani lava, interact lako on our behalf, and I know le Radio Samoa, le point of contact mo mua lava, o la ua talusanga fo i se meeting ma le pule o le Radio Samoa, ia songan whawhenga ia pun whaasio ia ma kortua ia ane. Ia, ma se tusi o le lo ia awenei o le Jaws in Samoa. So, o me whape nei, sa o lawa le talafunga le e mo ia lawa tuulalo. But the damage has been done. O le Faasoa le pono po, o le tua lalo. E le se le anga o le tua lalo o members o le media. E whatatau i le press release na tu na filunga le Samoa Observer pero isi penga to Failangi. So that's why I was here yesterday, because I didn't feel satisfied that walu le press release I se leo blue wave. We weren't consulted, we weren't considered, and that's my purpose of being on here last night. Ele foi so tala sa fatatau ya Maina. I didn't mention her name until now. And, you know, I didn't say that I was a executive member. Which is members of the choice. Yeah. But all of wrong, you know, and like I said before, if this is the reality of fact-checking within the jaws, within journalists, then we should be concerned. But to e to alo maulina fair enough, it's a town of training. O waia le ethical code o le journalism, whape foi le transparency and accountability. Yeah, nangola ko le for me ola ko le keep the government accountable.
Ia whapela e tu e ngā tustusinga ia whanono tele la o tūlanga. Ma lo fa tai le lau menino le fina ngalo le fionga le lipule o le taimi o le atu muli ai mo le silfia. Ya le uia lo mea mai le mama fo I le fionga le ngafitasi ma le company le Blue Wave. Ya le tūlanga o le whaaleanga ina ma le lawina o le pepelo ma le lawina o le matou le stala I Samoa. O le vaenga whai ua o te fia manao ai le ia tu muri le fionga le lipule. Langa o le sa noa nei mai nai lana fesili. Fa mai o le o matou le leanga ngana au kango e koe rephrase. Langa I le isa si media na manao ia watu Samoa o mako. Ia por tautai ia e fo. Fa mai o le leanga ngana. Ai le fasi fonga o langa post lenga fai. Le la watu lunga. Na ia fta ua I se upu lea vai o ia lea. Le fasi fonga le leina muli muli. Faina sum ini misa. O lo ia se tustusi nga whaapea le tamaita I le nei. Whaafetai. Makau whaingi o fuai o kou pepelo. Now, o se ngangana la lea se kusikala a o se keinge. Pe a whai o lela tatou tultulia lana upule waru nei fia a ngelu I lumo o Palemia. Ma whai mai o tatou le leanga le ngangana a o tau si sila la Samoa I nganga kuskusia a o le keinge marka maika. Ia, uyo lea, wo manatu e watu ai se isi sila I fo ile fionga le lipule ai le I tu mudi. Ia, ai momori hatu whaaftai tele lau fionga nai. Ia, just fo ile have no fo yona e fio mai. Set the record straight. Ia, ai mese fo, what's next? La lisi vahenga leo le afai. Ia, I titi tele. E longo pui li ilo tau pa ia malo tau malu. Ia, malu ele fia fia lau fionga le lipule. Ia, whaftai lawa Asiata, whaftai Leiataua, whaftai Samoa lo mai mo mai. Ia manvia lavale te whasau saunga le fiafi whapea for the weekend, whaftai.